Ni kedai bati CCTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shnong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shnong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Shnong Thangbuli kala Kyntait ye Jingkynnoh jong ukuni jong kawai kalong kemi kabala Shah Shoh bat Shah pen mensau ha ulok barim jong ka. Uwahe Shnong jong Thangbuli uba di tariang ulong ba uba don bok lamurong ulo kenno baki bor Shnong kimle ai kumta uhab ban leit wat jengirap na kiseng bahalang. Uba tariang ulong ruba ukuni jong kate kalong kemi ula pentip shiki bor Shnong hadin baladep bon ujor da FIR ha amlarem police station kumta ka Shnong kam kwa batuklar shu hadin baka kam kalapoy sa kaan. Kamangya ka Shnong nagatuding dia kerja lalu ke por kat wis teng ai ko bar ke poi ke full call jong i tui kini dong tu ga padika adu fasting i permanent ama poi ke full call jong i nga su kren wat i nga ong ko no phela ya le ko tu kam na mar mulai thu i ko no phela le i ka ta kam kadi di song kha song mande ông nghe ngà bà uta obreu ula depso ula le fai arha pothanan te banga pat ngai thu yi ba nga ken ko no ma pi pat gi ong lo ngi la ya makiru gi la le kila bo fai ar makiru kum Kyntait te le ka ta daw ngi gi Shnong ga dola don garu son yo Shnong ba Kino kim no ki badon ki jinge khajia me jiha po Shnong ba thao ki de ba piti shwa ji Shnong ba shwa ba kin ki ha ka ta ga jingli sao ane ki bor jo ka an to ki pat ki pati ki Shnong ki la ya de bele ni ki FIR pa do pat ara len kor tingi de la ka ta daw ni Shnong nim ti shu kum no ban sim khia ju kam ha ba ki bru kala ki la ba pas ke ni ki ru su son jo Shnong ada ni sisa na dok mga por dok khat wai siteng ai ka ka tu ni kin ni thuk ni gi brujing po Shnong le phone nga horo ma Shnong ru ngan phone ni di pi jong Shnong ki bo pet ai bha ki met jong Shnong jong ni to ma ipat im thu ai ni Shnong bat ki no Shnong ru gi don ki ti ru ji tu gi dia na mar tu gi dia ka de ga sa ke song kha song man ta ni Shnong rong ni tip haji ko na mar ge dia se ke ge kam le ge jiha po Shnong Thangbuli talada de ge inshallah de ki tip ala ni ba tip lang ba biang ko por ke tu ge dia ba lang imle ge bru ge ba se kul mar po Shnong ni ju e ge ta ni rap ni piam ni ta ki ek ni se audio ko Shnong na mar man ni la song Kastu komite, ni kuat memberi people la pemik itu sosial media itu, tapi dia ban on juga Shnong Thangbuli ke sosial itu, pembata itu kejeng kebawa la farid itu Shnong, bawa orang mesti kira Shnong. Ni dia Shnong itu kata Shnong dia ngomong Shnong. Dia bawa orang itu bawa orang masih kira tu orang dong, mengi ke Shnong itu orang dong. Tempat itu kita don lagi kata ke harga Shnong jadi kita kira badong. Ini pada itu kita kira badong. Dari pikuak ban sini di sisa, pikuak ban Shnong itu ikut lagi banyak kerennya kita, dan pembeli kita bentah. Apalagi baru bawa dia dia file arsa nak kembali bagi Shnong pun dong misal gitu. Apalagi saya kata segi boran nggak ante. Community bagi di sisa harga por dulu fasting untuk punya nang semua nakil ti wala sai ka sigi man ko du bang apit kunta gi dia kunta gi dia kuno min le min nang yo ban discuss kuno min le ko to kam ki ge wala jam to tamar ge ni makipat ni Shnong ti le tu e ru su le to to le ko to su on ni sim ti Shnong Thangbuli ndana ni sim ti ada maki ki penti ha ba biang ga por man gi de kan sim ti kam sisin bagi bergerak kau hanya jadi insaf kemudian bagi Shnong yang nilai banyak kaya itu kam lamar tidak akibat ada apa ada maki kini kedua bagi polis userang lo buntok bagi Kyntait ka
kumtang o kunthok bang kala klim yu rit itu bala ulale fa ada kata tapi ni pag Shnong shua le kunto ban yashim kata ka ring flik suki khusomon ni guna leno in pangsana em ngit ke baga shi kam shong kha shong man ku bring ma man ti namar man kiru ha bagi ong bagi la ya pelat si kurung kumto ni kimit de Shnong shong ni te Shnong Dia kata daun beremjur kan juga tu bawa kontak jalan Shnong. Upun jak buron yang Shnong jadi. Kami di sisa lah dah bagi Shnong, lah dia bagi FIR itu betul lah. Ketinggal bawa lah pemih hasil mana. Masuk perib yang Shnong betul. Tidak marah orang terus Shnong jadi kita meleng suku apa fil orang kepala pin keren ni betul, pin pemih hasil mana. Kena gelak jikren jangan obrol, pemih hasil mana kata-kata rek. Udah kedai kerja maklaju nak bro. Nah, yang kesulah dia kena marmat bagi. Barang orang yang kerja sisa mau pergi kesu happy film puan sekian jadi film itu kembali film pun ini pengingat keren jadi banyak kosong lang yang tu kerja Jingkynnoh. Tapi kesu sebagai pas yang kesu kerja sama ni Shoh pun yang tu Jingkynnoh tu. Jadi saya happy puan sekian saya kata orang Shnong bida pun itu suara kita Shnong. Sedang Shnong. Mana percaya kumno ke Jingkynnoh kumno ke Jingkynnoh pada suara berkomunikasi sosial media terkalong di komisioner studio lu kata-kata tabang ala dia klaim ke studio buat kilo untuk sebahama bagi lagi maklar di sisi tapi di sana ada kartu Jingkynnoh kita wanita kan tu suara bagi komisioner jadi skor pengaruh Shnong kumno ke Jingkynnoh bagi kumno ke dia hagan ke por Sekretar mungkin dia tu itu. Isu yang mana bisa bypass begitu. Semua adalah media sosial media. Ani bang siapa juga Shnong Thangbuli. Bang siapa orang Shnong. Ini tinggi kemudian berapa persen. Pagar resusan jangan orang Shnong lada orang tu. Kino lagi beriu kiba swap pilih lagi board jangan. Pilih ban swah ani tu agar mak Shnong dan lagi eksekutif komiti yang Shnong. Bagi lek yang berapa. Kalau lo kebalak ni kuat ke memang penyusup ini pot dong Shnong. Amde mengikut bagi lek Q yang li insau. Habang ila bypass ni pun Shnong tu. Ni kum nang lek. Habang kim borom yang Shnong. Kia hala ke dong di start. Kila ya sa ke dong di sempang. Kila ya sa ke dong ke bor tu kum nang lek Shnong. Larangi besar makenar juga tu. Sebagai bila FIR tu kamu toy, anak si balak poh ya tanap tekin saya besar gitu king kiba don kebor.